Habari leo magazetini. Today in media. Aujourd'hui dans les médias. Uyu munsi mu itangazamakuru. Nongeye kubasuhuza kandi ndabifuriza ibihe byiza nshuti bakunzi ba Primo Media Rwanda. Turi ku itariki 6 z'ukwezi kwa 10 mu 2022. Ni umwanya tugaruka kuri amwe amakuru y'ingenzi y'uwavuga mu binyamakuru n'ibitangazamakuru byo hirya no hino ku isi. Ngende Jean de Dieu Karinijabo. Bahaye ikaze. I Rubavu banze gushyingura umugore wishwe n'umugabo we. Barashaka ko uwo mugabo abanza agatanga 200,000 by'inkwano. Ribu yataye muri yombi umwe mu bayobozi bayo bakomeye. Muri Kenya ho hari umudepite wakatiwe igifungo cy'imyaka 67. Ubutegetsi muri Ukraine buravuga ko bwabohoje ibice bimwe byo mu ntara Uburusiya buherutse kwiyomekaho. Bahaye ikaze muri izi nkuru zirambuye tugiye guhera Huye mu kinyamakuru Bwiza cyanditse ku rukiko rwemeye ubusabe bwa Bunyenyezi bwo kumwereka abamushinja akabahata ibibazo. Beatrice Munyenyezi ukurikiranwa kugira uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 yabwiye urukiko ko akeneye kubona abamushinja imbona nkubona akabahata ibibazo. Avuga ko bitumvikana uburyo rwakomeza kumva abatangabuhamya bamushinjura mbere yo kumva abamushinja. Nyuma yo kumva ubusabe bwe, urukiko rwisumbuye rwa Huye rwafashe icyemezo cyo gutegeka ubushinjacyaha bw'u Rwanda kuzana mu rukiko imbona nkubona abatangabuhamya bamushinja nyuma yo kumva ko byaba binyuranyije n'amategeko kubanza kumva abamushinjura. Iki cyemezo urukiko rwisumbuye rwa Huye rwagifashe nyuma y'impaka ndende kubaburanyi bombi. Beatrice Munyenyezi niwe wahawe ijambo nyuma y'ibaruwa bamwunganira abandikiye urukiko. Atagiye kure y'ubusabe bw'abamwunganira mu mategeko, yabwiye urukiko ko bitumvikana uburyo rwakomeza kumva abatangabuhamya bamushinjura mbere yo kumva abamushinja. Avuga ko akeneye kubabona imbona nkubone akanabahata ibibazo. Maître Brice Bikotwa na Felicien Gashema bamwunganira mu mategeko babwiye urukiko ko uko amategeko abiteganya abatangabuhamya b'ubushinjacyaha aribo bagomba kubanza kumvwa hagakurikiraho ku ruhande rw'uregwa bashinjura cyangwa ubushinjacyaha bukagaragaza niba budafite abatangabuhamya bashinja Bunyenyezi. Babwiye umucamanza ko bibabangamiye kumva abatangabuhamya bashinjura mbere yo kumva abashinja. Bavuze ko mu gusobanura ikirego cyabwo ubushinjacyaha bwanagaragaje urutonde rw'abatangabuhamya babwo, bityo ko ari na ngombwa ko ibyo bavuze biri mu nyandiko babigaragaza bakaza kubisubiramo imbere y'urukiko. Nyuma yo kumva impaka ku mpande zombi, umucamanza ukuriye inteko iburanisha yafashe iminota igera kuri 30 mu mwiherero yanzura ko ubusabe bw'uruhande rwa Munyenyezi Beatrice bufite ishingiro. Yavuze ko ku mpande zombi nta uhakana ko abatangabuhamya babarizwa mu rukiko, ategeka ko mu migendekere myiza y'urubanza ubushinjacyaha bw'u Rwanda bugomba gutumiza abatangabuhamya babwo bakaza imbona nkubone bakabazwa. Mwiburanisha riheruka urukiko rwo rwatangiye kumva abatangabuhamya bashinjura mu Munyenyezi rukaba rwari rumaze kumva babiri. Hagati abatangabuhamya 5 bari baje ku ruhande rw'uregwa, urukiko rwanzuye ko ruzabamenyesha ikindi gihe ruzaba rubakeneye. Abo bose bafungiwe muri gereza ya Huye ku Karubanda kubera ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi. Nyuma gufata iki cyemezo, umucamanza yamenyesheje ababuranyi bombi ko bitewe nuko uru rubanza rwandindiye cyane, uyu mwaka ugomba gusiga ruvanye mu nzira. Yategetse ko nta ruhande rugomba kurenza abatangabuhamya 10. Munyenyezi w'imyaka 52 y'amavuko ni umunyarwanda kazuvuka mu majyaruguru y'u Rwanda mu cyahoze ari Perefegitura ya Byumba kuri muri mu karere ka Gicumbi. Ni umukazana wa Paul Nyiramasoko wari minisitiri w'umuryango kuri guverinoma y'Abatabazi. Uyu yakatiwe imyaka 47 n'urukiko rwa Arusha nyuma yo kumuhamya ibyaha bya jenoside. Umugabo Munyenyezi Arsène Shalom ntaho bari nawe yakatiwe gufunga imyaka 25 ku byaha bya jenoside. Mu kwezi kwa gatanu k'umwaka wa 2021 nibwo Leta z'Ubumwe za Amerika zirukanye Munyenyezi ku butaka bwazo nyuma yo gusanga yaba yaratanze amakuru atari ukuri ku nzego zishinzwe abinjira n'abasohoka muri icyo gihugu. Ahakana ibyaha byose aregwa, akavuga ko abamushinja batamuzi. Munyenyezi yongeraho ko azira kuba yari umukazana wa Nyiramasoko. Imvura n'umuyaga bishobora guteza ibiza muri uku kwezi. Ikinyamakuru Igihe cyanditse ko ikigo cy'igihugu cy'ubumenyi bw'ikirere Meteo Rwanda cyatangaje ko muri uku kwezi hitezwe imvura nyinshi ivanze n'umuyaga ishobora kuzangiza ibihingwa n'ibikorwa remezo. Nyuma y'aho mu kwezi kwa 9 haguye imvura iri hejuru y'impuzandengo yari isanzwe igwa mu kwezi kwa 9 hagendewe ku giteranyo cyaguye hirya no hino mu gihugu. Mu gice cya gatatu cy'ukwezi ibice byinshi by'igihugu byagushije imvura yarimo inkuba n'umuyaga mwinshi, bikaba byaragize ingaruka ku bikorwa remezo n'ubuzima bw'amatungo ndetse n'ubw'abantu. Mu karere ka Nyagatare inka zigera ku 10 zakubiswe n'inkuba zirapfa, ziyongera ku zindi 9 zapfuye mu kwezi kwa 8 muri aka karere.
mu Kamusanze inzu zirenga 50 zasenywe n'imvura mu mirenge 3 mu mpera z'ukwezi gushize. Ni mu gihe kandi mu minsi 20 ya mbere imvura yari yarabaye nke ndetse bigira ingaruka ku buhinzi zirimo ibura ry'amazi cyane cyane mu ntara y'Iburasirazuba n'igice cy'amayaga mu ntara y'Amajyepfo. Ku rundi ruhande biteganyijwe ko muri uku kwezi kwa 10 ubuhehere bw'ubutaka buzakomeza kwiyongera biturutse ku mvura iteganyijwe ndetse n'amazi akaboneka, bigatuma ibihingwa birushaho kumera neza nk'uko Meteo Rwanda ibitangaza. Meteo itahateganyijwe imvura nyinshi n'umuyaga bishobora kuzateza izindi ngaruka zirimo kwangirika kw'ibihingwa ndetse n'ibikorwa remezo mu ntara y'Amajyaruguru n'iy'Iburengerazuba. Nizo zizagusha imvura nyinshi izaba irimo umuyaga n'inkuba ziziyongera biturutse ku bushyuhe burimo kugaragara muri iki gihe. Izo nkuba zishobora kwangiza. Dukomereze mu kinyamakuru Bwiza cyanditse ko Rubavu banze gushyingura umugore wishwe n'umugabo we, barashaka 200,000 y'inkwano. Umuryango wa Nyirarukundo w'Irubavu heruka kwicwa temwe n'uwo babanaga nk'umugabo witwa Ntakirutimana niyo nkuru wanze kumushyingura, aho urimo kwaka amafaranga agana n'200,000 y'inkwano kugira ngo ashyingurwe kuko ngo uwo mugabo n'ubundi atari yaramukoye. Kuwa gatatu nibwo umurambo wa nyakwigendera wagejejwe mu rugo nyuma yo gukorerwa isuzuma mu bitaro bya Gisenyi, ariko mu muryango we banga ko ashyingurwa. Buyizwe umurenge buvuga ko bugiye kubikurikirana kwaza gushyingurwa. Munyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mudende Kariba Antoine avuga ko iki kibazo baza kugikurikirana ariko nyakwigendera akaba agomba gushyingurwa. Amakuru iki kinyamakuru cyahawe ngo nuko umuryango wa nyakwigendera usaba aya mafaranga cyangwa inzu babanagamo bakayigabana kuko umwana wabo ngo yabanye n'uyu mugabo wamwishe badasezeranye. Tariki ya 4 z'uku kwezi nibwo hamenyekanye amakuru y'uko umugore witwaga Nyirarukundo warutuye mu mudugudu wa Rukeri mu kagari ka Bihungwe ko mu murenge wa Mudende yishwe n'uwo bikekwa ko ari umugabo we wahise aburirwa irengero. Nyakwigendera yitabye Imana nyuma yo gutemagurwa mu mutwe. RIB yataye muri yombi umwe mu bayobozi bayo bakomeye. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwataye muri yombi umukozi warwo ku rwego rw'umujyi wa Kigali rumukurikiranweho gusaba kwakira cyangwa gutanga indonyi. Uyu kandi anakurikiranweho icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi akoreshejwe uburiganya. Ikinyamakuru Bwiza cyanditse ko uwo RIB ifunze ari uwitwa Kabayiza Ntabwoba Patrick ushinzwe iperereza ku rwego rw'intara, Provincial Chief Intelligence ukorera mu mujyi wa Kigali. Provincial Chief Intelligence PCIO uyaba ari umuyobozi mukuru muri RIB ukurikirana ibikorwa byose by'iperereza mu gutahura no gukumira ibyaha. Uyu inshingano ze zitandukanye n'uwo bita PCI, Provincial Chief Investigator ubashinzwe ubugenzacyaha ku rwego rw'intara. Kabayiza umaze igihe afunzwe yatawe muri yombi tariki ya 27 z'ukwezi gushize. Ibyaha akurikiranyweho bikaba bifitanye isano na dosiye yari ari gukurikirana iri mu bugenzacyaha. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Thierry avuga ko ibyaha akurikiranyweho yabikoreye mu mujyi wa Kigali mu bihe bitandukanye. Uyu Kabayiza niwe mukozi ukomeye muri RIB kuri uru rwego ufunzwe kuva rwashingwa mu 2018. Aramutse hamwe n'ibi byaha yahanwa n'itegeko ryo mu 2018 ryerekeye kurwanya ruswa riteganya ko hamwe n'icyaha cyo gusaba kwakira cyangwa gutanga indonke ahanishwa igifungo kirenze imyaka 5 ariko kitarenze imyaka 7 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda yikubye inshuro kuva kuri 3 kugeza kuri 5 z'agaciro k'indonke yatse cyangwa yakiriye. Icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi yakoreshejwe uburiganya cyo gihanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 2 ariko kitarenze imyaka 3 n'ihazabu itari munsi ya miliyoni 3 ariko itarenze 5. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP John Bosco Kabera we yabwiye ikinyamakuru igihe ko muri iyo dosiye harimo n'umupolisi ukekwaho icyo cyaha nawe akabafunzwe. Ati nibyo arafunzwe kubera ibyaha akurikiranyweho n'umukozi wa RIB. Ubutumwa bitanga rero nuko ruswa n'ibisa nayo bitemewe. Abantu bagomba gukora kinyamwuga bakuzuza inshingano uko bikwiriye badaciye ku ruhande. I Kigali hari inzu zibanga bakomeye basambanyirizamo abana utewe inda bakayikuramo. Mu mujyi wa Kigali aravuga ikibazo kidasanzwe cy'abagabo bakomeye bafite amafaranga n'imyanya ikomeye bishyira hamwe bagakodesha inzu zo gusambanyirizamo abana. Uwo bateye inda bakayimukuriramo nta urabutswe kuko aho hantu haba harinzwe kandi arahibanga. Ni ikibazo cyavugiye mu murenge wa Kinyinya mu nama nyunguranabitekerezo ku bibazo bidindiza iterambere ry'ubutabera n'ingamba zo kubikemura muri Gasabo. Ni inama yateguwe n'umuryango nyarwanda ugamije kubaka igihugu kigendera ku mategeko, yari iteraniyemo abafatanyabikorwa mu by'amategeko, abayobozi b'imidugudu wo muri Kinyinya, inzego z'umutekano, iz'ubutabera ndetse n'izindi zitandukanye muri Gasabo. Mukandungutse Charlotte wari uhagarariye umuryango witwihorere munyarwanda yavuze ko hari ikibazo cy'abantu bakomeye bafite amafaranga kandi bafite imyanya ikomeye barimo kwangiza abana b'abakobwa mu ibanga. Abo ngo ntabwo bari muri Kinyinya gusa cyangwa muri Gasabo gusa, bari hirya no hino mu mujyi wa Kigali. Gusanga barishyize hamwe ari nk'abantu 5 bagakodesha inzu bakayiha umutekano, ubundi akaba ariyo basambanyirizamo abana. Yateruye agira ati hari ikibazo gikomeye wenda ahari mutazi, ariko ngiye ndakivuga nk'umuntu ukizi, nk'umuntu uba mu muryango. Ni ikibazo cy'abantu bakomeye bafite amafaranga kandi bafite na titre zibakavaringa, no kuvuga bafite imyanya ibahishira ituma batamamazwa mu gukora ibyaha byabo. Abo bantu bakaba barimo kutwangiriza abana batoya bari hagati y'imyaka 15 kujyana hejuru. Yakomeje agira ati
babigenza bate? Ni abantu bafite uburyo bafata amazu ahantu runaka bakaba bayaziranyeho ari nk'abantu barenze 10 cyangwa se reka mvuge 5 kuzamura. Abo bantu bakaba bafite uburyo bahuriramo n'abana bakiri batoya, abakobwa b'abangavu bakabasambanya. Bafite ukuntu aho hantu harinzwe, bafite imfunguzo hagati yabo n'abo bakobwa cyangwa n'abandi barinze izo nzu zabo. Mukandungutse yavuze ko atungiye agatoki inzego z'ubugenzacyaha, ariko yemeza ko nibabikurikirana bazabibona kuko biriho mu mujyi wa Kigali kandi abantu babiganira bikarangiriraho. Umuyobozi w'ubugenzacyaha mu karere ka Gasabo Dusabe Jean Bosco yemeje ko iki kibazo kiriho kandi ko hari bake bamaze gufatwa. Gusa ngo ntabwo cyakemuka hatabaye ubufatanye kuko izo nzu ziba mu midugudu kandi ifite abayiyobora. Ku kibazo cyo kuba ababikora bakomeye ku buryo nta utinyuka kubavuga, yagize ati rimwe na rimwe mubamuvuga ngo arakomeye nimuvuga zampitana. Wowe dufite inshingano zo kubika ibanga watubwiye. Nubona nkanjye Dusabe utekereza ko nshobora kukumenera ibanga ntuzabimbwire, uzajye kubibwira Maje. Nubona ashobora kukumenera ibanga kuko wa muntu bafitanye isano uzabibwira umushinjacyaha cyangwa gitifu. Nta muyobozi w'umudugudu mu murenge wa Kinyinya wemereye umunyamakuru ko izo nzu zihari. Cyakora umukuru w'umudugudu wa Binunga mu kagari ka Murama mu murenge wa Kinyinya Nsanzimana Silveri we yavuze ko nta nduru ivugira ubusa ku musozi ariko ko bitari mu mudugudu. Amakuru avugwa mu Rwanda tuyasoreze kuri yivuga ko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yavanye mu nshingano wari umuyobozi wungirije w'ikigo cy'igihugu cy'iterambere RDB. Itangazo ryaturutse mu biro bya Minisitiri w'Intebe rigaragaza ko ashingiye ku biteganywa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame uyu munsi kuwa 4 tariki ya 6 z'ukwa 10 yavanye ku mirimo Bwana Zefani Niyonkuru wari umuyobozi wungirije w'urwego rushinzwe iterambere mu Rwanda RDB kubera amakosa y'imiyoborere idakwiye yakomeje kugaragaza. Itangazo ntirisobanura neza ayo makosa ndetse ntirinagaragaza ko yaba agiye gukurikiranwa n'inzego zibishinzwe nk'uko bikunze kugenda ku matangazo nk'aya kuri bamwe. Uburundi bwohereje izindi ngabo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Leta y'u Burundi yohereje izindi ngabo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo zihangane n'imitwe yitwaje intwari yakorera. Mbere yuko zoherezwa nk'uko urubuga SOS Media rubivuga, umunyamabanga uhoraho mu kanama k'igihugu gashinzwe umutekano Colonel Nzisabira Pierre Claver yari yarayasobanuriye abitabira inama y'umutekano ko zirajya mu butumwa bw'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba East African Community. Itsinda rya mbere ryoherejwe mu ntara Kivu y'Amajyepfo tariki ya 15 z'ukwa 8 uyu mwaka, bikavugwa ko rigizwe n'abasirikare babarirwa muri 600. Ibikorwa byaryo byo kurwanya imitwe yitwaje intwari yakorera irarimbanyije. Abayobozi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero ngo ntibazakandagiza ikirenge mu nama ikomeye itegerejwe i Kigali. Tariki ya 10 kugeza ya 11 z'uku kwezi mu mujyi wa Kigali hazabera inama rusange y'umuryango w'inteko zishinga amategeko, ariko abagize inteko muri Kongo bamaze gutangaza ko batazayitabira. Ni icyemezo cyatangajwe na Senateri Francine Muyumba Nkanga wavuze ko we na bagenzi be batazakandagiza ikirenge muri iyo nama izitabirwa n'abaturutse ku isi yose mu gihe umutwe wa M23 uzaba utararikura umujyi wa Bunagana n'utundi duce wigaruriye. Senateri Francine Muyumba yavuze ko iki cyemezo cyafashwe kubera imyitwarire y'u Rwanda avuga ko ruteza umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse rukanatera inkunga umutwe wa M23. Ati Bunagana yigaruwe n'inyeshyamba za M23 zishyigikiwe n'u Rwanda. Twebwe abadepite bo muri Kongo, abanyamuryango b'ubumwe bw'inteko ishinga amategeko, turamenyesha abagenzi bacu bo ku isi ko tutazitabira inteko ya 145 izabera i Kigali muri uku kwezi kwa 10. Uyu musenateri muri Sena ya Kongo avuga ko u Rwanda ngo rukomeza kwenderanya kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no kwigarurira bimwe mu bice byayo binyuze mu mitwe y'iterabwoba nka M23. Kuva imirwano hagati ya FARDC na M23 yatangira, u Rwanda rwakunze gushimangira ko nta ruhare na ruto ruyifitemo ndetse ko nta n'ubufasha ruha uyu mutwe. Kenya, umudepite yakatiwe igifungo cy'imyaka 67. Urukiko rukuru rwo muri Kenya rwategetse ko umudepite muri nshinga amategeko ya Kenya uhagarariye agace ka Silisia John Waluke yishyuriye hazabu y'amashiringi yakoreshwa muri iki gihugu miliyoni 727 cyangwa agahitamo gufungwa imyaka 67. Ni nyuma y'uko rumaze gutesha agaciro ubujurire bwe kuri iki gihano ngo yari yarakatiwe tariki ya 20 z'ukwezi kwa 6 2020, ubwo urukiko rwisumbuye rwari rumaze kumuhamya kuvana mu buryo butemewe n'amategeko amashiringi 297 kuri konti y'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibinyampeke no kubitunganya. Ni cyaho urukiko ruvuga ko depite Waluke n'undi bareganwa witwa Grace Salapai bakoze hagati ya 2009 na 2013. Icyo gihe kampani yitwa Elad ngo yagombaga kwinjiza mu gihugu toni 40,000 z'ibigori hanyuma bakishyura aya mafaranga. Urukiko rwasobanuye ko depite Waluke
n'uwo bareganwa bakuye aya mafaranga kuri konte bayaha Elad mu buriganya itarigeze izana ibi bigori kuko isoko yari yararitsindiye rikaza guhagarikwa nyuma yuko bigaragaye ko iyi kampani idafite ubushobozi bwo gukora izi nshingano. Mu bujurire bwe Depite Waluke yabwiye umucamanza Esther Mayina mu rukiko rukuru ko iki gihano gikabije, gusa we yanzuye ko kidakabije kuko kiri mu mategeko y'iki gihugu. Urukiko rwa Depite Waluke iminsi 14 kuba yajuriye, natabikora zamburwa uyu mwanya yatsindiye mu kwezi kwa 8 uyu mwaka. Muri Burkina Faso, Kapiteni Traoré wahiritse ubutegetsi yagizwe perezida. France 24 yatangaje ko Kapiteni Ibrahim Traoré wahiritse ubutegetsi bwa Perezida Paul Henri Sandaogo Damiba wayoboraga Burkina Faso yagizwe perezida w'iki gihugu. Ni icyemezo gikubiye mu itegeko leta ya Burkina Faso yarayishyize hanze. Itangazo ry'uko Traoré yagizwe perezida n'umugabo w'ikirenga w'ingabo ryasomewe kuri televiziyo y'igihugu. Kapiteni Traoré Ibrahim abaye perezida nyuma y'iminsi mike uwo yahiritse ku butegetsi Sandaogo Damiba ahungiye muri Togo. Iki gikorwa cyo guhirika ubutegetsi muri Burkina Faso ni icya kabiri kibaye mu gihe kitageze ku mezi 9 kuko na Sandaogo Damiba tariki ya 24 z'ukwa mbere muri uyu mwaka yari yakoreye coup d'etat Roch Marc Christian Kabore wari umaze imyaka 2 atorewe manda ya kabiri. Vladimir Putin yijeje amahoro mu turere Uburusiya bwigaruriye. Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya yasezeranyije ko uturere tune twa Ukraine Uburusiya bwiyometseho tuzagira amahoro. Mu cyumweru gishize nibwo yatangaje ko Luhansk, Donetsk, Zaporizhia na Kherson ari ubutaka bw'Uburusiya nyuma y'amatora y'akamaramaka ataremewe ku rwego mpuzamahanga. Putin yasezeranyije ibi mu gihe Ukraine yivuga ko yisubije ibice bimwe mu turere twa Luhansk na Kherson. Ukraine kandi iragenzura ibindi bice bitari bito muri buriya burere kandi maze gufata ibindi bice byinshi muri Donetsk. Gusa umuvugizi wa Kremlin Dmitry Peskov yavuze ko Uburusiya buzongera bukisubiza uduce twose twafashwe. Abajijwe ku gutsindwa guheruka yabwiye abanyamakuru ati nakwibeshya kuri hano, hazabaho Uburusiya iteka ryose hazagarurwa. Mu ijambo yagejeje ku barimu ku munsi mpuzamahanga wabo kuwa gatatu, Perezida Putin yavuze ko azateza imbere yitonze uduce twigaruriwe. Ariko Andrei Kartopolov ukuriye komite y'umutekano mu nteko ishinga amategeko yabwiye ikinyamakuru cya leta ko Uburusiya bukwiye guhagarika kubeshya kubirimo kuba ku rugamba. Avuga ko Abarusiya atari ibicucu. Inshuti bakunzi wa Primo Media Rwanda by'umwihariko abakundiye gahunda y'amakuru aba yavuzwe uyu munsi, ngende Jean Dodier Karinija ubashimira kwa mwarimu yakurikiye. Nabararikira gukomeza kureba n'izindi video ziri kuri uru rubuga. Mugira amahoro y'Imana. Habari leo magazetini. Today in media. Aujourd'hui dans les médias. Uyu munsi mu itangazamakuru.